Christowi mingli lekshia vre shipping na tum psychorally chingri hairno ringli gahaya Jishu Christowi sok mi ringli gahaya Jishu Christowi lukomashan legshi ji na tum psychorwi ngasarno kichi wi salam sali achi Sunday hi avu church na Katara Catholic Church na Easter we atamli Sunday kapanga. The 5th Sunday of Easter kjihe avu church na Katara Catholic Church na beyond the lely. Actually Sunday we readings bing na itung vare shipping le ringlu gahaya Jishu Christo we tigashura bing itum le Revrana itumli hokuyaidale Revrana itumli kapangkuyaidale kala awi miyur ngasa kawai awi mibing ngasa kawai itumli kapangkuyaidale hokuyaidale kichiwi apongle achiwi Sunday we readings bingna itumli panyung sagdale itumli tamchite daleli Actually, first reading here, Acts of the Apostles, chapter 6, verse 1 to 7. Oxak we lyric we aina chapter turuk, verses aka we aina hapok laga shini aina tangda itomna kapa sampangra. Karevare shipingli, first Christians pingli, shaiba sami kawai, Kala orang ngatami kawai mi shinili kapang kukui kala ho kukui karajanji itomna kapa sampangrai. Stephen, Philip, Precarious, Nicanor, Timon, Parmenas, kala Nicholas atum shinili. Karevare shipingli first Christians pingli sheba sami kawai Kala orang ngatami kawai the kapangkuya hokuya kichihi itumna. Actually first reading we ana kapa sampanga. Actually second reading he itumna. 1 Peter we chapter 2 verses 4 to 9. 1 Peter we ana chapter kani verses mati we aina hapok laka chiko aina tangda itomna kapa sampangra. You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people set apart, a people who are called out of darkness into his wonderful light. Natum kapangkui kahaya miyune katara yur Revrawi mi bing nay. Dan kamang we aina ko holy tang shokta. Awi mata kakahai ko horchi hak shokwai na tumli hokui haidale. Atam makali na tum revrawi mi mangasa samanay. Ka ara awi mi bing ngasa haira. Atam makali na tum awi lukamashan matay samana. Ka ara natum tay haira kichihi actually second reading na itumli paniung sak de leli. Christo we mingli lekshia vare shipping. I vareshi akasada na vareshi akasada. Ili nali revrana awi miaka ngsakvai. Awi miyuli tsankvai. Revrawi mi bing sakvai ili nali hokuyai dale kapangkuyai dale Stephen kala Philip atomli hokukui thada itom vare shipping lila hokuyai dale kapangkuyai dale kachihi actually Sunday the 5th Sunday of Easter we atamli Sunday kapanga hina itom vare shipping li Panung sagdale damjate daleli. Saint Augustine he Catholic Church we doctor, Catholic Church we
theologian akane. Saint Augustine na vreshi akawia pongli vreshi ko hohi ki pakle ki chiwi maramli ana hitada hangai. A Christian is one who is called by God, chosen by God, and given a mission by God. Vreshi ko hohi vrevrana hokukaya mi akane, called by God. Vreshi ko hohi vrevrana kapangpui kahaya mi akane, chosen by God. Kla vreshi ko hohi vrevrana hokuyai laka kapangkuyai laka mission aka mi kahaya mi akane da Saint Augustine na hangai. Kristo wimingli lekshia vreshiping. Itong vreshiping hi revrawi mi bingnay. Revrawi mi yuli tsang haya. Revrawi ashangli. Revrawi community society li tsang haya mi akanay. Achiwi gospel. Achiwi paukam tahi. St. John we Gospel chapter 14 verses 1 to 12 li Jishu Krista na hitada hangai. I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. I kamashunga shongfunay. I kamashunga nay. I kringa wi miring nay. Iwi aina meningla avavu wili kipana ka mawapai menai. Kechihi Jishu Krista na itomli tamjitedale. Jishu Krista hi itom vreshiping wivang kamashunga shongfunay. Kamashunga nay kula kringa wi miring nay. Ina vreshi akasada. Nana vreshi akasada. Jishu Krista wi kamashunga shongfu li tsangda. Jishu Krista wi kamashunga direction chili tsada. Vreshi sadalika. Jishu Krista na ninga chanchi sada. Vreshi sadalika. Anasalo kichi. Anatsatlo kichi. Chili tsada. Vreshi sadalika. Katada vreshi sadalika kichi hi. Achuwi Sunday we reading spring na. Itom vreshi bengli, panyung sagdale, itomli tamjite daleli. Na vreshi akane chiaka, I vreshi akane chiaka. Krista we kamashunga shongfu chili tsangda. Krista na salu kichi sada. Krista we ninga chanchi sada. Vreshi salu kichi hi. Achiwi Sunday we reading spring na. Itomli panyung sagdale, itomli tamjite daleli. Kashung lak aina vreshi sakvai. Krista na ninga chan chiwi atishuda vreshi sakvai. Jishu Krista wi kamashunga shongfu chili tsada vreshi sakvai. Itom na revrawi kangachon, revrawi sokame chi posa. Natum saikorli, kakashunga vreshi avavang sakvai. Jishu Krista na ninga chan chi sada vreshi sakvai. Ringlui kahaya Jishu Krista na natumli somirano. Ava kla anaumira kla mangla katarwi mingli. Amen.